Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Ekipa Cinemanije nalazi se na licu mjesta u kinu. Film koji ćemo gledati je Aliens. Sad ćemo vidjeti da nađemo nekoga da Čuj, ima dobar film večeras. Ludlo je. Hoćete vi gledati ovaj film? Cowboys vs. Aliens. Cowboy i vanzemaljci, ovaj put nisu indijanci. A šta očekujete od ovoga filma? Pa ludilo, čuj. Cowboy sa pištoljima protiv vanzemaljaca njihovi lasije. To vam mora da razvaljuje. A šta očekujete? Svemirski, brada. Jeste. Znači, tehnologija. Da li vi volite ovakve filmove? Naučnu fantastiku, naravno. Fantastično. Znači, specijalni efekti. Efekti, to je najvažnije. svemirci, maske, akcija, sve se to traži. Igrao priča neku... A ponekad. Dobro, mogu vas po završetku filma pitati jeste li zadovoljni bili da to u redu? Ajde. Možemo se naći? Pa eto, može. Poslije filma? Pa može. Dobro, sada idemo gledati Cowboys vs. Aliens. Film je završen i kakvi su utisci? Ovako, efekti dobri, ali nema puno dešavanja sa svemirskim brodovima i tim kolima koji smo očekivali. To ste očekivali? Jeste. A glavni glumac pati od slabog pamćenja. Znači amnezija. Teška amnezija. Film amnezije, svi zbunni. Amnezija. Kako se tebi sviđa film? Pozitivno, negativno? Medikativno mi se svidio film. Molim. Pozitivno, aj prvo pozitivno stvar. Rekao sam medikativno, znači između pozitivnog i negativnog. Kako god volim te vanzemaljce i sve to, nekako ne stoje uz ovaj film. Nije uspjela kombinacija western filma i... Dobra kombinacija. I sci-fi, alien... Kako bi rekao na dobrom engleskom far-fetched. Kad bi uzeli u obzir sve aspekte filma, znači glumu, muziku, scenografiju, specijalne efekte, priču za filma, koju bi ocjenu dao od 1 do 100 procentalno? 100? 60%. 60%? 60%. To je iznad prosjeka. Pa jest. Ti? 52. 52? Iznad prosjeka? Iznad prosjeka. Vrijedi pogledat film. A interesantan je film, da se pogledat, definitivno nešto što vrijedi spržiti satom, samo radi prženja sati, nije sada nešto da specijalno imaš vidjeti. Ne znam, meni se poprilično svidjela, malo me posjetio na Firefly Serenity film, na mješavinu western, folova i neke savremenosti. Ali tamo je više western ubačen u sci-fi, a ovdje je sci-fi ubačen u western. Jako čudan film, to definitivno. Imate li nešto za kraj? Poručiti? Ne. Pozdraviti nekoga? Ne. One skokice pravo dobro bila večeras, inače su loši. Kokice, i moketire, Čega? Kokice. Moketire? Pa kokice, kuruz su isprženi. Jel to? Izmeđeni Samo mislim, samo da to objasnimo jednom, da se nema neko naljutio i to. A, nisu kokice! A nisu kokice. Dobro, hvala vam što ste bili, hvala vam što ste mi pustili da vas intervjušem. Pozdrav! Ovo izdanje bit će nešto kraće jer tu neće biti naše kolegice,
da nas obasja svojom kritikom. Iz čistog razloga zato što ona ovaj film nije ni gledala. Dakle, radi se o Cowboys and Aliens, američka naučna western fantastika režisera Johna Favreaua, koji je poznatiji kao glumac nego režiser. Neke od filmova za koje je on radio režiju su Made, Iron Man i Iron Man 2. U glavnim ulogama Daniel Craig, Harrison Ford i Olivia Wilde. U sporednim ulogama Abigail Spencer te odlični Sam Rockwell. Cowboys and Aliens nastao je na osnovu istoimene knjige iz 2006. godine. Vanzemaljci se pojavljuju na Divljem zapadu u vrijeme kauboja i indijanaca. Prvi val vanzemaljaca čine izvođači, prospektori koji otimaju ljude te ih studiraju kako bi se pripremili za invaziju zemlje. Razlog zbog čega su vanzemaljci došli da izvrše invaziju na zemlji vam neću otkrivati. Jedino što stoji na putu tehnološko i biološko nadmoćnih vanzemaljaca je šakica kauboja i indijanaca koji im se suprotstavljaju. Kada sam prvi put pročitao da će se praviti film pod naslovom Kauboji i vanzemaljci, poludio sam od znatiželje. To je naslov koji odmah privuče vašu pažnju. Kao što su naslovi filmova kao Snakes on the Plane, Fruit on the Moon i tako ti. Mislim da su autori filma pogodili sa ovom nespojljivom kombinacijom između westerna i naučne fantastike. Ni sama izvedba filma nije loša. Treba izdvojiti solidan performans Harrisona Forda i Sama Rockwella uz određenu dozu overactinga kod Daniela Craiga. Sci-fi tehnologija je također fino prikazana. Moja ocjena za ovaj film je 74%. Cinemaniju možete pratiti putem ovih platformi, a tu su i portali koji redovno objavljuju Cinemaniju u svom sadržaju. Ovdje imate linkove za prethodne epizode Cinemanije, a tu je playlista prve sezone. Link za naš sekundarni YouTube kanal možete naći ovdje. Pozdrav svima i do sljedeće epizode, čao!